saja mungkin lanjut dan jadi ini tidur di murah bro nak nubara dan tinggalin nos kita untuk ngaji dan lingkuan bianan sesubahan kita udah ngejani tani makan sedom tinggalin mod tadi belum jadi tapi sedang mau Kaden keljani meting-tingan Dani tahu-tahu kene pedadet tuh kulit hijau penangkan bayo agak deh sing dadi uper lacur kone sing situ unguh widi duduh widi gitu ya jadi kengkene dayo jani anto senen dan nunak ngerangsuk busana putih tuh subur auh tane subur memutus busana ne nyiriang subolas caryo lakar ngiring angse Gusti Urah Ayu dengan salah tampikin belina apa buen nyenguhang beli tuna tresna tuna sayang tekin rakan ayu yang kena beline dot-dotan beline pang setuak bareng aja ayu hidup mati metunggalan bang-bang rasa kelawan yang ayu ben pidan nyerewati pang si debu natap ketemu pakai tunyen kena nanging benengan jani dadi sing si deban beli ngelet apan nyene ngaturang surat yo patut ngemasin reh ketuk tanulungan bilakan ngalen rakan hayuna Dados pemargiasa puniki ne panggihan Lingurta. Nabi uang beli ne bes banget pisan. Kantos beli jagi ngemasin Pak dan Belingurta. Nabi mentuarang titiang kantut mau rek. Nisa nang gelantengan tiang dua hangan Belingurta. Nemangkip las beli jagi ninggalin si kiam titiang Belingurta. Iya ning ada si tiang nunas yangan beli. Bang yang tiang sarang jagi ngirengan angan beli ni. Budal mereka ke tanah hewa yang Belingurta. Ayu sing sana ngeros itu tekening beli ide sang yang prametitah subuh asung lugrah apan ada manik ane kadut ayu pekarden beli itu dumadak pahit getih cening dong cening bagus lakal nuk tukang hiasan bini mesomah kelawan ayu Lingun pagahan biar tur yasin sampun nanti tiang tinggal Belingurta. Reh pacang kawan di tiangipun padam sire malih ne gumantian dalang di tiang tansios wantah rangan biange reh ipun wawu muas tetua janten dereng cacep penyang pungkur pacang miare hingga merdeka soma tumus sang pisan pas we candu ini dados tan maran-maran di tiang nyungkar dikit
ngan pesan kening panumadian cening. Nu barat sing duga semanu supaya ketinggalan meme muang anjing. Kancik presiden ceneng kecunduk lawaning meme ini di kuda negara. Presiden lantas ceneng mesomah ngajak ayu liris aden ceneng. Nejani matemahan urip cenenge ngemasih bejah ceneng. Ya napa keadaan beleh cenenge meme sing pesan ceneng lakarnya selalu dan meme ini. Doning meme kawawa. Iring ajen cenenge dini. Sang kawawa mulatan wenang asawur putih. Lautan ceneng majalan. Kewalanyan kalaneng jani. Meme nabi nek sakit kena meme nek buka jani. Yen saking kegantas. Jalane kemungung si sundia mertene dane cinyak meme. Sing las pesan kena meme nanaka ngemang ceneng majalan baluran. Pisan san milu barang meme mati. Sampeyan meme. Apa puaran meme ini? Dan saban balik punya kepanjang. Mangat yang sakit mana? Dengar. Udah biar. Ayo. Pantas nenekat ini merteman yang aman. Didong sekolah di dana tak aturan yang. Kan bini yang ye mata dari situ bener. Nah tukang pesangin rekan pamane, pangubakten pamane. Yang sing jengsa. Uling sekala mirip sing sida bentiang maya. Uling dikredituane lakar perut-perutan siap. Pang sida bentiang. Duk-dukan saya Ratu. Gusti ngurah. Yen dados kepunas titiang. Ping gede yen yen titiang temisi. Mang nene setado pulih ngaturang ayah ringan ngaji. Sane mangkin memargi Gusti becet-becet. Tumadak sangkanang penyupakan dan yaji. Sida Gusti mangkin kena sane mau tamu. Sengsarone agretekan marga becek padang kebangun ngungsi suwargone rago Aduh sir. Iring mati sir. Iring anggagen sir. Rade sulmati. Jalan ada. Mangwa mau brayone lego pak marah. Ma. Banak banen lan jadi berjalan.
ayo negak. Beli dak dicaru tumadak uliane sida lakar landok adi bagus biasa Haji sampun puput polah palih ditya ngaturang bakti tunas mepamit pengide dua pisah rasa nyolong margine ngungsi sudi yang berke kontitnya durusan sane mangkin aji ngenangan puputang sampun ditya Nih, murah nih. Haji lo murah ramu. Sip tercijo haji lo. Dengan mati gani ngetak nona. Murah menang rakan murah edijo yang watak murah. Yo, Angkian sama ayu nih deh haji ayu. Beneran. Jawab rai. Sesal beli. Mana? Nangis Ape Sampunan Haji. atur titiang ne sampun lintang minap wenten kiwangan titiang sisip titiang ring atur ring manah ingyan ring laksana ledah ngaji ngampur ayat dewe nah, janganlah murah. Haji.
Ye. Ledang pelungo Jokor Dewa ngerau ke di tiang ini kirim kukuun. Bang nentan pange di tiang ikut. Bagian sampun patut ning di tiang. Mengayang di tiang atas. Mama. Gelah ide kepelihan kapening paman. Sudah mawanan yang besok gelah nentunan paman. Mapan rumah segelah kapen laksanaan paman mimpas tekan izin surat gelah paman. Dadi tuna tegas izin surat gelah ketiga kapen paman. Paman pang pedas anjen patut matiang paman pakaman paman gelah nuduhang paman ngematiang dong jo mantun paman ane patut matiang paman sing ada oleh tuahi bagus bego pe anak laki mapan langgano promato tingkahin nih sumah lah ya paling cerika anggon yuk kanting ngemasin ring paman duh mawanan lak jengak lama aku tutung jakat ada di warnia pulau Nak liu jak bak. Jahit. Adi makejang leng lana cerek. Jahit. Dia Jokor Dewo Winten icena swalo patrawan tuk ya. Do. Mangdo kapaico ring titiang. Oh. Yen sampun asapunika dados papetan pelunguh Jokor Dewo ring piana titiang. Yang na uren nama petang. Nenguren sira. Paman bara. Jokor Dewo gagesonan puniki pacang lunga kijo. Ngapa isurat? Surat. Ya ji ini cang. Kone ketiba di Paman Pate Jaya Sakti ke Kuno Negara lah. Sewalo patrone niki pacang kepaicul ring nyaman titiang Ijayu Sakti sapunika. Oh, Pak Patut mesti. Nas selamat di bawah temun. iya. Nah sing dadi surat pengit Surat soal patro pingit kan kelugro sapa sira kan kelugro Nyen sing dadi ya. ring dane Gusti Pati Jaya Pas Sakti dados yang Apa madan pingit? sapunika bicara Sising nawang bapo. Bang solas yang bapo supo mau wintan. Lontar ane utama pangtawang cai. Lag wedo, yayur wedo, samo wedo, ataru wedo. Nekat kesunari kamot lah, pan bapo maco. nawang Gusti titiang tamat tan uning ring ini sapunika nak awak sampun Pak. Nabi malih surat Ratu Agung. Nah yang ngerti bos. Nabi daging puniki. Akan sah. misi wa. Murabeko ayuri res wa. Wah, misi murabeko ayuri res wa. Wah. Ngomong daging kan enten atau itu mun warna dane aja metios. Oh. Niki surat pengelamar niki. Ya Yuri Res lamar ke ni Haji. Patut. Kemaon sapuniki Ratu Agung. Sampunan Santo Kore Dewonyan.
Nyicen para kanduwe pun Paman Jayo Sakti. Adik itu sebelah bini. Pas wawusan Ratu Dwagung. Ini. Kegesonan titiang rauh saking karang kepatianipun. Ipun kesujatine puniki nak nedang Brahmantiono. Itu sedang Barakanipun kekalih. Kecak-cak bayang kantor pesutai pesupanyo. Ya. Gitu. Dan mangken Raden Sokodewo mapaico niki nirgawe yang titiang manakin. Mangken koyo sapuniki Yang margine pesane becik. inek becik san patot margine Sokodewo. Ini. Ledang. Ponakan titiangipun Yayu Rire Sice. Yen sampun yen pianakipun pajang ngaturang ring ajine mejanten nyaman titiang ipun Jayo Sakti apu menduin yen tupun ceneng cekentan. Ada punika waduh. Kalau kene wo ben bidan saged subo solo patroni trimone ken Paman Jayo Sakti Yayu Rire serang ken gelak sing nganten ngonyen dosan sing teko Sampun api antuk manuk persidong rauh anu larangan riko ring ya. Kenyen buen bapu mato. Kejabane ken ponakan di gitu. Inge. Aduh matur semua ya gitu. Ring kayu paling gugus. Kalin yang mana? Margo kodewo. Kalan, kalan. Jangan Jalan. Itu yang orenenya, iya. Nih. Sirjak tanah eurek. Nawake nunasan. Ne kebos antuk ido dua lugong lingsir unuk ke dipuri. Hei. Auta. Manut kadewa canan ido anak lingsir Pocapi Sokodewo boleh makentan-kentan tuh irengipun Sokodewo pini halit mau kentan-kentan Bertunangan? iya Aja. tan eling ring lelangit tan kimut pekayun ados langyo nungah meru Yang na orene, sapa sira ngatur dua bara, tapi reras ring lunga kebungunut tingkah yang kemo pengide guno. Itu sira kacang kanin guna Kanan guno Yayu Rires. Oh, yang kemo pengide guno. Sira kanan guno. inggih Yayu Rires. Kemudian pelungo cokori dewa namatsan ketua yang pinten Yayu Rires kanton ceni. Kadirasa lain cenges ten bisa. Mungkin Yayu Rires ceni pelungo cokori dewa malet. Yen angin metekap sekali godel ton seladar senor. inggih Do yang orene. metekap Do lagi do Yayu Rires nen kono ceni belajar malu ketua ya. Aris Ya ada nak belajar ngangen. Oh gitu yang jadi sekolah anak gitu yang. tapi Belum. Gitu Ibun kalau mau cokor dewa ni paling alim dah. Ya ketua yang. Biar coba ibun kalau mau cokor dewa ni paling alim dah. Ajak kendan. Tapi sekarang kalau mau cokor dewa. Itu yang oren yang ceneng ya yang. sajan alit blog tutut sapunapi menatur ngeremih yang kasar yang kantos kena mobot kadi wacana nak lingsir Lemas senjang sapunapi yang tuk korewa Cang di bencinga. Deret cang. Tuang cang. Nih, murah bego. Nang melangi dewa ngabek kenyam nih. Yan supaya dewa makannya manis. Bagus saja nih dewa nih. Nang singain ibu. Singain ibu nih. Wih. Manis kenyam nih. Tuh anget nih. Saja anak trune saja nih. Ya najongi dewa apa nih? Dan alap kamu nak cingna anak ibu. Ya najongi dewa. Saja nak lingser nih. Nyam saja kulitnya maklisutan. Dan ajak makolam dingin saja apa nih? Jak len ajak ragani dewa nih. Anget saja nih. Rabego. Adi mendap
Titiang ibu, ketu nak ning. Yang ibu. Blek begitu. Murah bego. Titiang ibu. Nana. Yang ibu. Nah, kita marah leng. Kencamnya manis gitu. Ning. Sedang melalui dewa tangkil ken ibu. Ada karta konang ibu ken ragani dewane abade. Mirip sidai dia bakal nyautan nih. Kenapa ibu? Kini ya nanak bedak segitu nih. Pangidang hilang bedak nih. Apa man bang nih? Halo, yeah. Dua nyerah bega kadang ibu belog. Ya nanak seduk laut. Yang kanan nih. Apa bang? Bang nasi. Nyerah bega. Ning, nejani rasang ibu ragan ibune sungkan ning. Pangidang hilang sungkan ibune. Apa bang ning? Dah, mudah dewa kedak. Apa iman bang nak sungkan? Itu bapak enggal seger sungkan ibune kang kenang. Suntik. Oke tuh, yang pang segar ibu suntek kita ning. Ning, singakin ibu diragani dewane ada ubat mau tama. Yang sida deh dewa bakal ngubatin ibu. Engal suba sungkan ibune segar. Anu ning, bang ide ubat di dewane kaceritan kan ning nah. Suntek ibu ning. Halo ah. Ngediang menlak ngiring ibu. Sandang seng lalak ibu kan seng. Ibu kan sing lak kene dewe. Yang kane, nyaning. Hah? Aduh, ning are anak mama nenenan. Gitu nak aning lah. Yang sekan dia subaturi dewane nyak bakal ngubaden ibu. Nejani di penjinga pirang ibu ada tajan. Yang tong lapis sama mentajan. Dewa sing lapis. Ada mentajan. Nah, mendot dia mentajan sing lapis. Mana ireng ibu ngalepes meh? Ambil nak bu. Ngundang ibu kan atur ini dewa nyimak pipes tuh pes ibune di gedong. Yang di dewa dot unas pipes ken ibu. Lan barang-barang ke gedong nyimak pese. Banyak rau ring mak pes di gedong. Lu aja dewa metajan nih. Masa barang-barang ke gedong? Napa yang ngiring ibu? Kone dewa kar ngubaden ibu. Sambil ngubaden itu pengen lebih segar. Ya neng. Enak neng meh? Ya neng, enak. Mulai galai melah mana neng ini? Kedang ngejang. Oh, bocah kedang ke di gedong jek kunci ya dua roh. Oh, ada kunci dua roh. Marah kancing aja lah. Menek ning ke dua ngejang. Oh, menek jang kelengat nopo. Lek lengat. Sugro. Nyen aja yang ngomong. Sugro nawa kan. Begitu kini betul ning dun. Dun jang baru jang dun kecenlong bien opa. Lengah saja. San ikena kadiya ol kita. Duo sana. Aku do kaliangkar dewa. Pun tane. Ayo. Sakit san basan. Ikan sih. Sakit tuh. Yan kenten prainek ngeratu wago lingset. Puniki para kanduwene ipun ing urah bara aden titiama kesami menduwe kane-kane puniki. Pengliakanipun tentan presida manyeng malih ring jagat duwen peluh Jokor Dewa santuk kang sampun kesengker. Daya madrah angenipun asiki. Ring puri aduk kangipun melantaran anduk ide yana ping kalih raben peluh Jokor Dewa mangdo mo biayotan ring puri. Kekalih swalo patran palunguh Jokor Dewa seliwak kangipun. Yang durus titiang ngemadaman titiang menerbi mantura. Dong sampun ya titiang tak terus memesan ring peluh Jokor Dewa.
Nih, mati. Kemohon wenten wecanan pelunguh cokor dewa ketiba ring sitian titiang. Asapun api bang yang titiang peman. Man, yen kene nyen len, wen lenang ane patut matian. Iya yura barang matian. Lautan, jalan bangan. Pelunguh cokor dewa ring karang kepatihan rien simpan. Uniki bang jeron pelunguh cokor dewa mirip. Tidiang abos-bos ring para kaduen pelunguh cokor dewa. Dewi ring gusti simpan sana. Ning, Sampun apik nih. ning merekam. Iya, apa haji menjalan? Apa cening? Mapan ne bang-bang metalang. Pangsing kanti ngalih pianak biu, pianak siap angon silur bang-bang menken-ken. Kacang lugre. Pengayang titiang, mang ne boleh nyinayang pangubakti, ring-ring hidup, sah ayah titiang ring-ring haji. Nah, yang gitu cening. Ne penjenengan haji ne ceningan. Iya, titiang lungsur, rumadak sidak hari. Haji kualeman matur ring itu dua agung lingsir. Menjalan cening, mirip konen tekat cening, diancak-ancak bulut lingkang, haji semua ngedot ke jalan cening. Matur semua, dulu sang haji. Ne dua agung ling. Bro, ye, dong jak mekolam. Boyo pemutus pengendikan akalingsir. Titiang iring cokor dewa, lunga mereka kebunut ningkang ngerah ipun area barang. Kemudian ada iwara bara. Dados kali tandro, boyo wiwilanipun sane ngawenang ngeruk jaga dari kering wardia pura. Iwa bara kematian. Ingih Bandingkan iwa bara. Ye, iwa bara na sakti. Nolong nesi naranjano bisa dah dilihat, bisa dah di badai tupang selikur, badai bisa menggenap. Bandingkan mati, bandingkan mati. arah tu aku ngerti. Amun niki samun itu yang memutih, memutus sering mana. Rasa patah urip yang kali makin. Minap kali pun api kesaktianipun, ngeluar kawisanipun. Rasa nyemporot mesuang api saking matanipun titiang tenajre yang sampun ini yang kebetulan. Saya balu. Yang niat ada musim tu. Alis? Kalau kini nah, kan ditunya mengkabiana. Oi, Bani senang. ingih sampun nang semuanya. Rarang raga genasane singgit, bengayang di tiang pacang ngarapin. Nah, itu benar. Yang mengkap nah. Ada barak, antos nah. Menapa kawisan ini? Yang sing mati waki sing mekerjakan apa? Antiang.